Imate problema sa višom kilograma. Pokušavali ste razne vježbe, sklekovi bušnjaci. Ništa ne pomaže. Današnji tempo života nameće nam ogromne količine kalorija i ogromne količine energije koju unošimo u naš organizam. Probali ste Ultimax Flax W Tao uređaj, ne pomaže. XW4 uređaj za spijanje kilograma, ne pomaže. Mast, salo, loj, i dalje ostaje, ne skida se i ne odlazi. Šta ćete poduzeti, šta ćete napraviti? Ja nemam pojma, ali on zna, on ide dalje. Tisuće i tisuće trbušnjaka, tisuće i tisuće sklekova, nisu pomogli. Učinak 0, rezultat 0. No, postoji rješenje. Salotop 2000! Probali ste trbušnjake, ne ide. Probali ste raditi sa hiperaktivnom čarobnom šipkom za mršavljenje, ne ide. Šipka je opterećena sa visokim plutonijskim atomima. Opterećenje je veliko, no i u tom slučaju ne ide. Opterećenje u predjelu kare kralješnice vrlo je opasno. Opterećenje u predjelu zgloba i predjelu vrata je nepredvidivo i vrlo korespondentno. Predjel koljena vrlo je opterećen i dolazi do trošenja košćane, moždane, opne, hibrida. Kada sam i sam osjetio da mi se Ali to nas nije briga, briga nas je. Kada sam i sam osjetio da salo i loj ne nestaju, preostalo je samo jedno rješenje. Salotop 2000! Tu smo ispred Salotopa 2000. Salotop 2000, s nama je i naš pacijent. Opa! Možete doći s nama, on polazi s nama. Sada ćemo pogledati kako se te pravi. Salotop? Jednostavno, osoba koja ulazi u Salotop preko digitalnog procesarskog računala ulazi unutra, određuje kilažu na koju želi da se spusti, pritiskom na enter. Jednostavno, unutra sjedite, uživate i rezultati će biti vidljivi za nekoliko minuta. Pogledaj!